kalong ke ek bakam sngau sen sngau syam jenjar yaki pai benri khasi jengi ki basyang basa apo kataga senang jan tiapur hapo selhet Bangladesh kini ki khasi jengi ki basyang basa hapo kataga jan tiapur ki jusha pendik sya la ben sya pen thot ki jaka puta jengki haki khar muslim ki khar bengali ki khar Bangladesh haman laki por haki te ki jaka basyang kini ki khasi jengi neu ba yalade basyang basa apo kataga jan tiapur belatap kertang kumuta u Faisal Khongla neu ba ula post segi video ngit-lengit apa Facebook apa account jong u hakabalai i bagi khar muslim kila thambor kila te do set bah yaki khasi kila pen kelumar pok ik senang kitau hakatika jaka ka baki khasi jeng kisyang kisah neu ba ula thoro daga jing tho apa kateka post ka bola post halor ki video ke ba ki dikhar kila shoy khasi neu ba kateka jing tho ula tho baki khasi jengi ki dana padang ka jingdo cekerman nomor bagi deki red pad apa kateka jan tiapur bat kim sim lala banyak kon persya ya kini ki hak pad nomor bagi deki red pad ya lade bat kumta kim tep shu ka ekaban sajia yaki hadin habot bat yo la seru dan ngejing ma bakin la bandoi jaka ki puta apa kateka jan tiapur hakabaki men barem jaka jaiban rekhasi jengi gila ai kini ki breu ki basyang masa menta hapo ketika jan tiapur bar kabla dainaru artat hapo ka jing senchar jangkari Bangladesh baraka bai dai bagani ka jingya ka jia ka bajia shan neu ba ulai thu baka jingya ka jia kami kadai hadien ba ladan ka makato ka nengot ki khar Bangladesh gila ai kes ki khasi jengi hapo kita ki jaka barkani ka jing aikes jeng khar Bangladesh kala pelong syaka jing ya kenat lan ka jing ya kelumar hapo katika senang jan tiapur balar api ku apa ki video ka bapen i ya ka jing ya kenat apa dang ki khasi bar ki khar Bangladesh sa klik ya ka link ngan bo hapo comment section jaka ni ka video bar anda pila klik kan sapoi bet syaka account jong ne u Faisal Khongla bat pin sei i ya ki jing ya kenat